If you are a Nepali student who just arrived in UK and have no clue about jobs, then do not stress. Here is quick guide for you that might help. Make a CV, Canva and Word use गर्न सक्नुहुन्छ edit गर्नको लागि. Make it simple, clean and short. CV को माथिको टपमा तपाईको personal detailहरु and then write about yourself, relate to the position you are applying for and then तपाईको work experienceहरु. If you don't have any, then highlight your skills and then any certification, your education, any other thing जसले चाहिँ तपाईको application लाई help गर्छ. Create your profile on job source website जस्तै Indeed, Total Job, Reed, CV Library. Profile create गर्दाखेरि चाहिँ you can upload few information पहिला नै. Job search गर्ने बेलाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि try to include keywords like तपाईले apply गर्न लागेको positions such as retail assistant, warehouse. जब कसरी अप्लाई गर्ने त तपाईसँग पहिलो वे भनेको चाहिँ go to the Indeed or any other website. त्यहाँ तपाईले job description पढ्न सक्नुहुन्छ हैन. त्यसपछि अर्को अप्सन हुन्छ त्यहाँ अप्लाई भन्ने. सो अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ क्लिक गर्ने अप्लाईमा and then upload your CV. त्यहाँबाट तपाईले further step लिएर you can directly apply. अर्को भनेको तपाईले Indeed मा जुन जबको भ्याकेन्सी हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो जब भएको कम्पनीको वेबसाइटमा डाइरेक्टली जाने अनि go to careers and jobs page लास्ट तिर हुन सक्छ वेबसाइटको. त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्न लागेको पोजिसनमा गएर every job apply गर्नुभन्दा पहिला तपाईले गर्नै पर्ने भनेको चाहिँ read full description and then make changes in your CV every single time. एउटै CV ले 10 वटा 20 वटा अप्लाई गर्नुपर्छ भनेर यो सजिलो हुन्छ but not effective. Still confused? अहिले पनि केही पनि आइडिया भएन भनेदेखि चाहिँ go to your युनिभर्सिटीको career center मा. Don't be shy, tell them you need help. Optional हो but important. तपाईले कम्पनीको वेबसाइट or job description मा चाहिँ कुनै नम्बर अथवा जीमेल भेट्नु भयो भने चाहिँ take 2 to 5 minutes extra to follow up. Call them and say, "Hi, I saw a vacancy at your company. I have applied online and just wanted to follow up to show my interest." Or send them an email saying the same thing. Final tip from me: be ready for calls and interview. Check your emails daily. Have your documents with you. That's it. A simple beginner guide for job hunting in UK. Hope this helps and follow for more content.